आसाम हास्टेनि दिमा हासाव हांखर बेलायनो किरिमा सिंसा पातिबं पातिय थांमानि हास्टेनि आमजुमुनिदा थांनाय रक बास मालखं बाय थांलायबानि फियाबा मालखं फिलजोंनि थाखा पातिबं थायनो थैमानि तालनै सिगां कायजाकनाय दिप्राज देबरमा पातिबंगो ताबुक गोबां मानो सागदुखुमानै साखामनागो क्लाइजाक बाक्साबा ताबुक बल लामाबो सलाय दंखो पातिबंनो किदिंगै बुबाग्रा बिनि सेंग्राग्रानो दागि मुंलिबानि जुबासुक खालायनायनि बागै आबादनि बिसिंथि द एमडिसि धीरेन्द्र देबरमा ते वाइटिएफनि आदौ जेम्स देबरमाने तिदुरुंबाय कायसा बदल सिलचर मेडिकेल कलेजाव थांलायबानि आरो थांगै सागदुखुमानै रनि कक खानामानि लगी लगी पातिबंगो थुइनाय दिप्राज देबरमानि मांकथै पोस्टमर्टम खालायमानि उलो हास्तिबो तुबुरानि बागैबो सागथारमानि वाइटिएफनि आदं रक आगरतलानि सिमि गुवाहाटी थांमानि AS01 NC02 43 लाम्बनि बास मालखं दिमा हासाव थांखिनो नारगि मान्यांगै फिलाकनि थाखा आ बासो तंमानि त्रिपुरा हास्तिनि गोबांमा त्रिपुरा स्टेट कबरति बेंकनि आमजमुरिना थांनाय र पातिबंगो थैमानि सेबक खालायनाय हिनै वानसुगै थांनाय दिप्राज देबरमा बनकारिबो बेलेखे साखामयांगै आबुबो साखामनागो क्लाइजारक ओंखा आलोसिस मलसम उमर बिसि 23 बलराम मंडल उमर बिसि 25 लाल रेम्बल मलसम तै चन्द्र शेखर जमातिया उमर बिसि 30 गोल्डेन जमातिया उमर बिसि 30 तै ताबुकबो ते खरकसा बोरै सागदुखुमानदांनि सिनिमुं कारवि मान्याखो पातिबंगो सागदुखुमानदारो ताबुक जतनो सिलचरनि साखामनागो क्लाइजाक हामायनारा कक माथुनाय रंनो फैला जों मियानि सिगां दिनो एक्चुअली हरो चिनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबांमा रंस्रुंनाय रं चिनि स्टुडेन्ट रक एबा चिनि युथ रक त्रिपुरा कभारटिभ त्रिपुरा स्टेट कभारटिभ बेंकनि जेके एग्जाम रिनाय बागै बरक जरा आसाम हास्टेआव गोबां कुरुं कुरुं जागायाव बरक जरा बरकनि जे नटिफिकेशननि मुताबिक बरक थांलाय माने एग्जाम रिनाय बागै इनके आसामसा दिमा हासाव जिल्लायाव कायसा चिनि मालखं नाइक सुपार फिल जागै चिन थानि खबर फायका चिनि गोबांमा सिक्ला युथ रक आ जागा साग देराखा एबं बेलेग खाखामा सिंसा चिनि दिप्राज ताको फ्रम महारानी कमलपुरनि बहंगे तो लांमा हारिका जों बनो बबे मालायके बिन गार्जेन बै मालायका थाइचुंगनो जों हरनि बनो अरनि बिन मांको थिनो जों पोस्टमार्टम रखलाय जों दिखलाय का अरनि के ताइ बाकी अरो बाक्सा बा अरनि सीरियस कंडीशन नि बागे बाक्सा अरो टोटल 7 जना फाइबानि 7 जना नि बिसिंगै खरकसा तो थिका चिन्ता को परीक्षा चुंबाय के ताइ खरंगै अरो चिनि आंबो मुं जतमानि मुखस्त करि एलसिस मलसम ताको बेले बो बेले कंडीशन हामिया ताइ खरकसा गाय चंद्रशेखर जमातिया अमरपुरनि बबो मोटामुटी आसक उनको बय तामहिनाय सीरियस कंडीशन दंमानि मोटामुटी रिकभारि उनखा बबो केते खरकसा बुकुक दङो आननाउन बुम बंकाय चिनि खासिया बसंनि किन्तु बाहायके ओ बासक खबजाका चुंताफन रुतुकमाया बबो साइमियाको बेले सीरियस बिन बुमुं अरो जे ब सामान मते डॉक्टर रिपोर्ट मते तम साउं कमु बेबिट इनके बबेट चुं बबे मालायका कक सालायका ताइ खरकताम चिट पेशेंट दङरो अबन नायना बागै चुं फाइलमेन चिन बुबाग्रा जुनो दागिमेन बागै चुं फाइलमेन ताबुक जदिन ओ ब्रंनि कंडीशन ल बो हायताब ब्रंनि पाइथक पर्यन्त न सबाय थानाय दा जों नाय थांनाय बरकनो जत सम्भव चिनि बुबाग्रा चिन लगी दङ जों जत मानि चिनि त्रिपुरा सारंनो आं नरं मीडिया थ्रु आवबो कयनामु जोङो जों खरकसा थाइ खरकसाना चुबा लायनाय बर बर मुसुङै फाय अमति एक्सिडेंट उमानिया बहकनि बागै जतनो फ्यूचरनि बागै हिने वानसुगम दिनै एग्जाम दिबै जब मानन बागै फायमानि अब चिनि बेलाय कपाल हामिया जरा आइन बागै जों देराय थांका नायनाय जों बरकनो जे बरकनि नांसा मानि कक जों साइमान खा मिया हाय सालो त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जे एग्जाम सैनायनि बागै त्रिपुरा हास्टेनि सिनि सिक्ला रक फाइमानि बिसिङाव दिमा हासाव प्लेसो एक्सिडेंट नङै सिनि नाइट सुपार आ जागा खरकसा लांमा सखासिनि ताकुक दिब्राज ब्लाइ खा खामानि बिसिंथि जों बरकनो नायनायनि बागै फाइसो फाइका महाराज सिनि हा बुबाग्रा दागि मुंबाय सिनि आटा दिरेन एमडिसि बै ताकुक अनुकूल दङ सिनि वाइटिएफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनकोटिनि जों फायै बरक बै मालायखा बिनि गार्जेन रक बाय ताइ पोस्टमार्टम रक खायै जे अफिशियली ताइ सामुं तंमानि रक अब जतन कमप्लीट खाई ताइसा बरक न किफिली रि हका त्रिपुरा हास्टेआव सिनि ताकुक दिब्राज नि डेड बॉडी न तलांगै ताबो आबोनि परे बसों बिनि डेड बॉडी न किफिल हमानि परे हाइनो हाइ जों ताबो सिलचर मेडिकल कलेज सकपाय जावका ओ जागा ताइ 6 जन पेशेंट नि बिसिङाव 3 जन पेशेंट और दङ ताइ 3 जन पेशेंट नका गुवाहाटीआव रहर जाखा न 3 जन पेशेंट बाय जों मालाय कक रक साका बरकनि तामो बिपद आपद जत कक सावै जों जे मानसाक
bubakara jehetu sajak tongo chubanani hinui boroni contact number rok nawui boroni bank account rok nawui sung khanani bisingo je chaitok mansak sung chaitogui chubanani bagi sung chaitogui tongo tabo condition motamuti better wngkha except je unknown bukukje khoroksa tongo taphano sung saimania ko bosabo pia bini bumung samani mote hengkai bobet ni bosono saka bini nok ni contact number of sungna kha bini to already night 1 o'clock thanga khana morning rogo sung connect khaye sung sanaita bini parents sok bai tamo bipod tama pod borok bai kokrok sawai je solution khaiman sak sung khlainaita Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porijago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Comparative Amjamurungni Bagibo, Maganang no Frungjago. Ring Sunarung Bagay, Thugai, Duda, Mentor Tongo, Te Tongo, Bas Malkuni, Sepsap, Tongo Kuchukbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangjak, Tongberni Bishingo Shonsajak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Dinino Fadi. Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill. Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura. Kokdug number 9873673875. Khulum khaja tonono Khorokbwswk Jewelers ni bakhakte Tripura Hastini jotolo kurognono ani khaka hamya faro o Khorna aksheno te Pani first May ni shimi 11 May jora norgni bagi offer chenge rajangnai Khorokbwswk ni Udaipur te Agartala showroom o offer tongnai Swrangchati paithani 300 of date diamond paithani per gram 100 of tea logeo tongnai 100% making charge off Mega lucky draw te lucky draw tongnai Swrangchati ni necklace te Swrangchati ni puisa te bumper offer a tongnai diamond earring I bloom na tongnai Swrangchati ni coin te shokat bora jangnai Hiding ken jotono no lam show Ham bye